گودار و شوپینرن رادیوار باز اف ام هردری دنباش نه دم جمیر یک بدما قامشلو هولری از علی عمرم از گرکنو جنوچه انجوار پیشکش بکم دست پک ده فرمو گرند پریسانوچا سروک مسعود بارزانی ببونه جشن قربانی پیروزبازی لگل کردستان عراق و هروها مالبات شهید و پیشمرگه انکر به هالکفته هاتنا جشن قربانی پیروز سعود الملا سکرتری گشتی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پیامک پیروزباهی بلاف کرد. افسر و فرمانده لشکر روج سردانا پیشمرگه روج لهمی خالان به سرانسری سنگر براوانی و کرن پیروزباهی گرم لهمی پیشمرگه انکرن. تقینک لباجار عفرین روجاوای کردستان رودا و زیان تنه مادی بون. چاکدارکی رژیم اسد لسر بندکی لسویدای جوانک لپیشیا بوکاوی کشت. باش. دوباره سلاف. سروک مسعود بارزانی ببونه جشن قربانی پیروزباهی لگل کردستان عراق و هروها مالباتن شهید و پیشمرگه کرد. ده پیام سروک بارزانی دا هاتیه. پیروزباهی که گرم پیشکشی مالباتن سربلندن شهیدان پیشمرگه قهرمان کردستانی دکم هیوی دارم همو آلیک جشنه بخوشیه ده بسر ببن و حاجین ما بسلامتی فرض حاجه به جه بگینن خدای مزن حج و لاواین وان قبول بکه. به هالکفته هاتنا جشن قربانی پیروز سعود الملا سکرتری گشتی یه پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پیامک پیروزباهی بلاف کرد و تیدا پیروزباهی لتواهی گل کرد لروجاوای کردستانی و لهر چار پارچای کردستانی کرد. سکرتری گشتی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا به هالکفته هاتنا جشن قربانی پیروزباهی گرم آراستی پیشمرگه و مالبات شهیدین کردن روجاوای کردستانی ینکو جان خواج بو آزادی و سرفرازی کرنا فیدا تواهی شهیدین بزاوا رزگاری خوازا گل کرد کرد. هروها سکرتری گشتی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پیروزباهی لتواهی سرکرده و اندام علیگرین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا تواهی گل کرد روجاوای کردستانی کرو هیوی خواست که روشا ملت کرد لهر چار پارچه کردستانی به تایبتی روجاوای کردستانی برف آرامی خوشیه و بچه و جشن قربانی به بس صدما بلابونا تبایی ناورا همو آلین کردی دل روجاوای کردستانی و بینگاوان جبو یک رزیا ناومالا کردی باویجن. دوباره جشن قربانی التواهی گل کرد پیروز به. ببونه جشن قربانی افسر و فرمانده لشکر روج سردان پیشمرگه روج لسرانسری سنگر براوانی کرن. لگوری آگاهین رباز نیوز ببونه جشن قربانی دو دیکم روژا جشنه ده افسر و فرمانده لشکر روج سردان پیشمرگه روج لهمی خالان لسرانسری سنگر براوانی کرن پیروزباهی گرم لهمی پیشمرگهان کرن. لشکر روژین پیشمرگینم بو هر چار پرچات آمادینم. لشکر روژین پیشمرگینم بو هر چار پرچات آمادینم. خورد قامش دومه از کلها هولریم از خورد محاباتم از کلها آمدیم از سینگ من برده لشکر روشم جدل ده جنگم از ده تصوشم سینگ من برده لشکر روشم جدل ده جنگم از ده تصوشم. نشر خازینم مشتی خازینم خوردن فرگه ها
راجی هل نگیرم یه دستی درش کردی هر دو دستا دیگرم جمن بطرسه دمید جنگیم لشکر روشیم از نارا وستیم دشمن بطرسه دمید جنگیم بو سر خوابونی از نارا وستیم لشکر روشین پیش مرگینم بو هر چار پرچات آمادینم لشکر روشین پیش مرگینم بو هر چار پرچات آمادینم خورد قامش دوم از خورد عادیم از خورد عفرین از جناب قربان یا پیروز رخصنا زاخو یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سردانا مالباتن شهیدان کرد. دو سر صبح شاندک جی رخصنا زاخو یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا به سروکاتیا هوشنگ سمکمور اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و برپرسیار رخصنا زاخو یا پدکسی سردانا مالباتن شهیدین پیشمرگرین لشکر روش کرد و جناب قربان لمالبات و کسوکارن شهیدین لشکر روش پیروز کردن. شاندا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا هیویا سرکفتنی جمال باتن شهیدین لشکر روش را و شهیدین بزاوا رزگاری خوازا گل کرد را خواست. دولتین کردین روجاوای کردستان وک شانازیه که جه حسکرنا سروک مسعود بارزانی را لمکای وینیا سروک بارزانی دناف هزارین حاجیان دا هلدان. باودیه که کرد جوالاتین روجاوای کردستان کو بناو یوسف سلیمان محمد باو نواف و هفجیناوی اسما دیا نواف کو بخوا خلق گند کرتاپان یه سر به دورا آلیان ونه وک شانازیه که جه حسکرنا سروک مسعود بارزانی را لمکایا جه رزگرتنو رومتی یا لعربستان سعودیه و نیا سروک بارزانی به سر بلندایی هلدانا که فخشیا خوا بیوی و نیا دناف به هزاران حجیده دانخویانی اوینا بویا جهه کف خوشیه و گوه پیدانه جعالیه بشکی مزن جی چالاکوانین روجاوای کردستانی. جوینن پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده برژیم و هوال بندن ویره بردوامن و تانها قط رژیم اعتراف بوان جوینان نکریه و لسر رگاندن خوشی بفرمی بحثا وان جوینان نکریه. بهتر پیزانین دیوی راپورته ده. پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده برژیم و هوال بندن ویره بردوامن و تانها قط رژیم اعتراف بوان جوینان نکریه و لسر رگاندن خوشی بفرمی بحثا وان جوینان نکریه. لگوری آگاهیان که روژا دوشمابوری 20 طبقه شاندک انجمن سوریای دموکراتیک یا بسر پیده و سردانا بنگه حمیمی میاروسی لسوریه کر. شاندا سوریای دموکراتیک بسروکاتیا الهام احمد و اندامتیا 3 سرکردین دن پیک دهات و جوین ده چارچوویا بردوامیا جوین نوی برژیم و هوال بند نوی دبو اونها او شاند و گریای باجار قامشتو. پیده بحثا دو جوینان برژیم ردکه. جوینا یکم دی 26 تیر ماه بوری دبو. جوینا دوم جی لشامه بو و جوینا حمیمی می یاسیم بو. پیده دراگاندنا خود دبیجه او جوین درباره بابتن خدمت گزاریه نه و بحثا نناوندیه جبو سوریایا پیش روژه دکه بیکو شیوه نناوندیه دست نشان بکه. ده کنگره هر داوی یا سوریایا دموکراتیک لطبقای بحثا نناوندیه برفره سیاسی دهات کرن. لپشتی جوینن پیده برژیم را ایدیتنه بحثا نناوندیه دکه بیکو شیوه و نناوندیه شروع بکه. راگاندنا نزیکی رژیم جی دبیجه دوان جوینان ده هولا تبلیغرنا نافچین دبن کنترولا پیده ده جبو هلبجارتنین ریوبرین خوجهی ین رژیمی کو بریارا دی 16 مها بیده ورندار خستن هات کرن. پیده جی بردوام دبیجه او آمادنه به مرج دانوستاندنان برژیمی ربکن. ویداویه جی سرکردین سوریای دموکراتیک رادگهینن کو هزین وان و ببن بشک ج ارتشا سوریه. الهام احمد سرکرده پیده داودیتنه که تلویزیونی ده گوتو بو اگر ریکفتن لسر پیشاروجا سوریه و شیوه دستحلاتی حاته کرن اگر هیا کوچکدارن وان تولی ارتشا رژیما سوریه بن.
تقینک li bajarê Efrînê Rojavayê Kurdistanê Rûda û ziyan tenê madî bûn. Jêdereke taybet ji Rêbaz News re eşkere kir ku mayîneke çandî li ser rêya Racoyê û li beramberî dermanxaneya Haşim Şêx Nehsan li navenda Efrînê duh teqiya û di encamê de gelek camên pencere û dergeh otomobîlan hatin şikandin. Zirarên madî jî Rûdan bê ku tû ketina qurbaniyan were tomarkirin. Li Efrînê û gundewarên wê bi dehan bin pêkirin ji aliyê grûpên çekdar ve tên Rûdan هەروەها ئەنجامە تەقینا ماینên ku ji aliyê pêdê ve beriya ku ji Efrînê werin derkirin welatiyên sivîl dibin qurbanî. Her yek ji Amerîka û Rûsya daxuyaniyên dijî hev derbarê Sûriye derdixin. Amerîka dibêje Rûsya li Sûriye asê maye. Rûsya jî dibêje Amerîka dixwaze aslangiyan li pêşavakirina Komîteya Destûriya Sûrî re durust bike. Hurguliyên bêhtir di vê raportê de. Amerîka dibêje Rûsya li Sûriye asê maye. Rûsya jî dibêje Amerîka dixwaze aslangiyan li pêşavakirina Komîteya Destûriya Sûrî re durust bike. Rawêjkarê ewlekariya Netewî ya Amerîka John Bolton di hevdîtînekê li gel ajansa Reuters got ku Rûsya li Sûriye asê maye û li piştevanekî ji bo dubare avakirina Sûriyê piştî şer digere. Bolton herwiha got ku Washington xwedî dest e di danûstandinan bi Moskeyê re ji ber ku Rûsya di dema niha de li Sûriyê asê maye. Li ser hebûna Îranê li Sûriyê Bolton got ku wilayetên yekgirtî yên Amerîkayê dixwaze hevkariyê bi welatên din re derbarê Sûriyê bike. Lê bi mercê vekşandina Îran ji hêzên xwe ji Sûriyê û ew yek jî wekû merceka pêşdan binav kir. Bolton got berjewandiya Amerîka li Sûriyê ji navbirina Daişê ye û rûbirûbûna metirsiyan derbarê hebûna grûp û hêzên fermî yên Îranê li Sûriyê ye. Derbarê daxuyaniyên Amerîkî li ser Rûsya Maria Zakharova berdevka Wezareta Derveya Rûsya di daxuyaniyeka rojnamavanî de bang li welatên Rojavayê di serê wê de Amerîka kir ku nerxandineke hişmendiyane li ser rewşa Sûriyê dûrî babetên ciyosiyasî pêk bînin. Zakharova her yek ji Amerîka, Brîtanya û Fransa bi astenkirina hewlên avakirina Komîteyeke Destûriya Sûrî tometbar kir. û got êrişa sê alî ya ku di çardehê Nîsanê de li ser Sûriyê bi bihaneya bikaranîna kîmawî ji aliyê rejima Sûriyê ve rê neda pêşxistina dînamîkî ya proseya avakirina Komîteya Destûrî bi ser bikeve. Çekdarekî rejima Esed li ser rêbendekî li Swêdayê ciwanek li pêşiya bûka wî kuşt. Ji dernexwecehiyên Sûrî eşkere kirin ku çekdarekî rejima Esed li ser rêbendekê li taxa Elxezanat ya li Swêdayê ku ew çekdar bi navê Ala Neîm hatin naskirin, zavayek bi navê Udey Cihad Sabit li pêşiya bûka wî û malbata wê piştî ku ji xwestin vegeriya bûn ji xwestinê vegeriya bûn mala xwe ya beramberî rêbendê piştî şerekî devkî kuşt tevlî ku zava naz dikir. Heman jêderan tekez kir ku çekdarê rejimê piştî kuştina ciwanê Swêdayê ranewastiya û dest bi teqandina çekan bi awayekî bê serûber kir ta ku bavê bûkê jî birîndar kir. Rojnameya Eşşerq el-Ewsat ragihand ku hin pisporên Amerîkî pêşinyara pêkanîna devereke qedexekirina firîna esmanî û bejayî li bakurî Rojhilatê Sûriyê pêşkêş kirine. Bêtir pêzanîn di vê raportê de. Hata ragihandin bo pisporên Amerîkî û di navan de jî şandeyê nû ji bo Sûriye James Jeffrey hin pêşinyar derbarê Sûriye pêşkêş kirin. Têde pêkanîna devereke di jî firîna esmanî û bejayî li Rojhilatê Sûriyê pêşinyar kirine. Li gorî rojnameya Şerq el-Ewsat belav kiriye ku ew pêşinyar hatiye wekû rêgiriyekê li pêş vegera teroristên Daişê ji bo Sûriye û rêgirî li pêş Îranê ji bo avakirina heykelekî leşkerî û istixbaratî herdemî li Sûriyê. Her wiha
رێگرتن li pêş hêzên Eyranî û çekdarên rejîma Esed got derbasî Rojhilatê Sûriye bibin piştî ji navbirina Daişê. Her li gorî malperê got ew pêşînyar ferskirina devereke dijefirîn ya asmanî û bejayî li Bakur û Rojhilatê Feratê li gel hebûneke leşkerî biçûk li serzemînê got bimîne ji bo bicihkirina biryara Encûmena Ewlehî ya jimare 2254 li xwe digire. Her wiha pêşînyara Amerîkî ferskirina sizayan li dijî bankên alîgirin rejîma Esed û Îranê her wiha alîkariya hevalbendên xwe li Sûriye ji bo dîtina bazareke nû ji bo firoştina petrol û dahatên çandiniyê li xwe digire. Rojnameya navborî her wiha diyar kiriye got pêşînyara Amerîkîyan û giringiyê dide Tirkiye got dibêje pîwîst kar li gel Tirkiye li bajarê Minbic û hindek deverên din jî were kirin li dijî berfirehbûna Rûsî di Sûriyê. Her li gorî zanyariyên got hatine belavkirin got eger heye got şêwermendê Ewlehiya Netewî ya Amerîkayê John Bolton di civîna xwe li gel hevşanê xwe yê Rûsî Nikolay Patrushev li Cinêfê vê yekê guftûgû bike. Her wiha tê gotin got destnîşankirina Jeffrey wekû şandeyên nû ji bo Sûriyê tê ji bo qelskirin û kêmkirina rola Îranî di Sûriyê de. Her wiha rêgirî li dûbarevegera Daişê ji bo deverê. گودار و شوپینەرین مەی هێژا بەری ئەم نوچەیە خۆ بداوی بینن دووبارە ئەمێ سەر نوچان بینە بیرەوە. سەرۆک مەسعود بارزانî ببوونەیە جەژنا قوربانەیە پیرۆزبەهیە لە گەلێ کوردستانی عێراقی و هەروەها ماڵباتên شەهید و پێشمەرگەیان کرد. بەلکەفتە هاتنە جەژنا قوربانەیە پیرۆز سعود المەلا سکرتێرە گشتیە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا پەیامەکە پیرۆزبەهیە بەلاف کرد. ئەفسەر و فەرماندەیان لەشکەری ڕۆژ سەردانا پێشمەرگەیان ڕۆژ لە هەمی خاڵان لە سەرانسەری سەنگەرێن بەڕەوانیە کردن و پیرۆزباییان گەرم لە هەمی پێشمەرگەیان کردن. ئەرشاد و بەختەوەردە.